Kuliah di pura te hakan ega video tang an pen batai nam tai tu ibom tip mo kumno banyo eka syllabus banyo eka all question paper jongka B.Ed BSc B.Ed M.Ed kiba tap hapoka neri mo neri jongka ega neri B.Ed te hapo umyam kadon tang ka B.Ed te nam ta ka BSc B.Ed lana M.Ed kidon ha kiwe pat kijela te banlej pede ka website kedai ka banlej hang nemo pia bantai mene CEE.NCERT peng table aming te .gov.in kane ka website akan mama yang menlek kan website klik tu te ka sapoi be jarak ka kan marngang ada play lupa teng ai home te kawan big mujui dan dalap lek kan ka website penyok ne Regional Institute of Education RIE welcome to NCERT Common Entrance Examination CE 2022 te kemudian ba pihak ban register wala phik lempat register te bisa la ban login bisa la ban ni tang ne la thol pa important notice registration started don't use mobile phone la ong lupa ba umdai ban use mobile phone but have use with desktop web portal is desktop and laptop compatible please try filling up the form using a laptop or desktop kila syong kan notice tuma lada pi penon kam daga phone ru la ban long ya kata amno khaban persang ya bang ne la ong lupa don't use mobile phone je kalong kumno ru B.Ed M.Ed 3-year integrated. This year new course introduced in RI Bhopal. Introduced biang hapo Bhopal. Fees payment started. Please copy your while doing registration. Please copy your login ID and password. Feel free to contact. Okay to. Peng nemo phila phikwa ban tip shapang ki course phila ban klik nang ne shapang ki sits matric kanno nam ta kawe ka state nam ta SC nam ta ka phaban tip nang ne matrix kanno talik sit gidon nam ta kawe ka state kanno mekhalia kanno phaban klik nang ne information brochure ne baro gladon te eligibility criteria reservation policy baro gladon kijing batai hang ne nam ta kijing don kam kijong phi te selection procedure domicile exam center list te gine mo gi bakwa ban download untuk syllabus, C syllabus, all question paper A, B, and C. Te kane ka A kadai nam taki BSc B.Ed, ka B kadai nam taki B.Ed, ka C kadai nam taki M.Ed integrated. Te da pelayo nang ne bade bisa download kan klik nang tu, pinyo download nang tu kala download hi yang tu syllabus for C group A kadai BSc B.Ed, BA B.Ed, MSc B.Ed, group B dan tar B.Ed M.Ed, group C nam taki M.Ed. Teng try pila nang hi ban download hi kini sampai hi nam ta kini ki syllabus kalong kumno. And sabak biang I home biang sawan biang hang tu te sampai all question paper kini mo pihak ban page nam ta ka B.Ed kadai kani ka B. Klik nang na B. Tinggal dap download lupa tinggal ban download biang session ru tu la dap download kini mo lawan sofi gini question persang wan sofi gini kilong ikum ne kum ju hika question kan long te kilong ikum ne baro kan dan baik ka passage english baro aktu gidan kam kitu listening ke baro kumba haka syllabus dan kumtai te download hima pi sa check bat sa persang wan sofi gini kenang ban sofa ka exam markin wan me kaju ka paten ka rukum wan kuman uju ndek syafar tangki jenggali Teka jing selection pada eligibility selection procedure dan banyak selection procedure kumno kinjet tepatnya result of CEE and ranking kumno kin chimya ka ranking pada kumno penuan sakmat ma 60% from entrance examination naka entrance kin chim 60% then naka and 40% from our definition of aggregate score for BSc B.Ed, BA B.Ed, MSc B.Ed, B.Ed, M.Ed, integrated MD Kemudian sa shim no 10% naka maksud jung pi kin shim 10%. Kemudian kin shim naka maksud jung pi kan ma pi pas ma pi yo kan no kin shim 10% nada pi yo shispa kin shim no 10% naka shispa naka tu ka marks ma pi yo ma pi haka maksud last examination aggregate score will define as ang ne lada batai BSc B.Ed, MSc B.Ed obtain mark of PCM or PCB out of maximum mark of PCM PCB in qualifying examination kan shim kita kan naka PCM na naka PCB isa shim na tu ada pidai naka PCM kan shim dang jong ka PCM sa khin lang haga entrance kan jong pi
tai kishim 60% lah 10%. Tai will be decided by score of teaching aptitude test. For that, tai will be decided on the basis of age. Okay. Adan kajing ya drone no kajuk mang. In page 1 nam tala rapi kat no khilap hai ka teaching aptitude test. Adan mang tala da pinang ya kajuk biang kin shim sanaka jing het kas 6. Merit list will consider 2 digit after decimal with rounding off. Okay. Separate question will be administered the following group. Laka jong question nam takini ku ki group A, group B ku si laka jong question dari kaju. Level of question will be given as follow. Kita lah dan jing batai download hi akan eru. Kapor ke bro ke jing batai lah download akan sa download hi. Aktif ke website ke cee. Kan mau kan ke website ce.ncrt.gov.in. Ban register on akan hi ke website. Baru ke jinon kam nang nehi syllabus, course metric, information baru ke jing tip eligibility criteria. Baru desa page bahasa cek bahahi mapi tangkine ngalaya pentip yapi tangkine hi publish